Bok, ja sam tu da kažem jednu bitnu stvar, imam cijeli govor napisan. Ja ću to sad vama pročitati jer mi se ne da to glumiti. A samo prvo jedan disclaimer, nije da mi se ne da, nego sad više ne stignem. Ovo sam napisala pred 2 tjedna na računu nekom koji sam trebala platiti, ali ga nisam platila. I uglavnom Bloomsday je sad za par dana i ja to sad više ne stignem. Ok, to je valjda sada nebitno, vrijeme ide pa ću sada početi. Ja sam ovo na engleskom napisala pa onda, ako vam treba prijevod, pošaljite mi poruku. Hi! I know what you're thinking. I'm going to embarrass myself on Bloomsday because I haven't really read Uliksa at all. Well, let me tell you a secret, my friend. Neither have I, and I'm not planning to. But is that going to stop me from pretending I'm a Joycean connoisseur while sipping on those delicious Bloomsday cocktails in Pula? Nope. And now it says sips cocktail. And scene. Evo ga, to bi bilo to. Ja sam napravila svoju blumsdaysku dužnost i onda vidimo se u Puli. I naravno, u slobodno vrijeme dajem instrukcije iz engleskog, ako želite ovako super pričati engleski kao ja. Možemo isto i na Bloomsdayu pričati engleski. I naravno, ruf mich an, to ti na engleskom ne znači ništa.